Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi akoigi anova gari amaga loina namuk ngasi miyam gi damakta purga laksare batare. Gari si akoigi Kia gi Seltos akoigi aiba gari gi variant asi akoigi HTK Plus aiba variant aduni sigi samlapa basic details miyam kangmina bagi tanja do lokja geng. So ngasi video si tuna dum hauna na batawsi miyam hengminar si go. Anbada akoigi gari si samlapa akoigi round amtang koina salaga yeng thoksigo sigi front looks na kamai tawi koli have do go swaina like ni go front looks to 22 gi model ni adu kana gumba sinau sing akhoi si Kia gi akhoi gi logo je swaina sin gre go hana Kia gi logo ama oramane go adu je sum koina salaga yeng thoba matungda haiba tare akhoi gari sigi amagi koi so je kamai tawge khoke habdo so je khoi se leather wrap koina kaino tokson mane ko se simana legani ko akhoi gi boot access tawna na ba ko adagi se lock unlock adagi gari gi khoi gi hold tawna na ba ko se yaw ko namakanda lomak simana legani ko ado gari si mase engine je option ji makal ahum da legini go ahum habidi khoigi 1.5 petrol da khoigi automatic manual spinal way adum CVT spinal way phangani duga 1.5 diesel desu samana na dumaina automatic su legini go manual su legini duga 1.4 turbo desu phangani go haiba gari seida khoigi engine option je adum adongi apamba haiba tare apamba koi variant gi matung ina khaido ebo khaido pudi ado apamba loina ma dum phangi ha tare engine option de aduga koi gi magi variant se koi smaina khaido koi HT keno HTE aduga HTK plus ko adagi HT X smaina adagi HTX plus smaina khaido ebo aduga mu GTX ana smaina mu koi option ani dong lei GT line da hai tare ko GTX adagi GTX option adagi GTX plus ana smaina lei ni aduga last trim da koi gi X line ana mag lei ko ado smaina koi color option ju nipan wapan smaina phange color option je aduga dual tone da color option ahum smaina lei ni ko so ko gari si dum yengba dum nuai koi gi si ga men koi gi men driver har ga di koi Creta gumba adagi koi Maruti gi Nexa gi Suzuki gi haitare Grand Vitara moiga bet adum close compete wa gari makal amane ado yengche magi kari di yawi mawanda kai features sing ko sampa basic details ni kamina se ade front lomda lakpa ganda ma se tumaina LED da DRL sangna se tumaina laigani ko aduga sigi je pura khoi gi 5 yona satpa lay sigi per variant ha batare sigi mathak ki variant jing da smaina sangna ka connected oi ba haitare DRL je smaina adu su lay ko adu sina adu HTK plus variant ha batare sigi se khoi gi projector da lani aduga projector je LED oi do ko khoi gi halogen kano oi ba si jo khoi yellow light oi ko ani makha jo smile ni aduga magi mamangi tiger nose grill jidi dum noi makia gi da dum magi signature grill design ha batare adu makhagi skid plate smile legani go aduga side lom da lakpa ganda seda alloy wheel warani adu diamond kati oira ru ko seda hogi silver finish gray color gi type ta aduga disc brake la ani go smile aduga tire gi profile je seda le tire profile je hogi 205 65 R16 inch lai go ado masi akoi upper variant hai tare upper variant da di keno 18 inch ta la ko ni go ado si maning mang loi disc oi ko sida de smile gani aduga maning lom da mula ko ganda maning lom da koi gi roof rail yaura sakpin de na yaura ni aduga defogger yaura adu rear wiper ya yausala aduga sigi koi Kia gi teda chrome makti habi adre chrome gi design habi tare silver panel da ko sanga yaure ko aduga sigi light chiju ama sigi upper variant da si connected koi line da dum loi lai bne ru sida di connected ti wide ko si LED lani adu Seltos
sumaina thare aduga makha gi magi skid plate ki design sumaina le legani ko ado ma se koi gi ground clearance 180 mm gi sang da ogini ko sigi magi makha ground clearance adum SUV da mo hijadum design oi ba tare magi ground clearance do ko aduga side ki yang ko kan da sigi si chrome chima di sim ka tani ko tai di chrome di ke audra sima chrome sima abo treatment this mine legi ni ko adu di manung da musang yeng si ko manung da kamai tau ge ko ke abdo to magi khoi gi engine gi power figure om da lak pa kan da khoi 1.5 petrol sina khoi gi 115 ps aduga 144 newton meter gi sang da le aduga 1.5 diesel gi jamo magi BSP sina khoi 115 PS adu newton meters na 250 newton meters mai lay aduga 1.4 turbo dana mo kamai la ke har kanda magi BSP se 140 PS sang da lay aduga newton meters na 242 sang da lay ko aduga magi price ki keno duma di my screen da dum hapsara ge aduga magi khoi sakti gi kai myam du sai screen da dum Absara go, yeng si go. Adi my turn indicator sim yausare. RPM da, because 360-degree camera this da. Oidre request sensor yaure go. Yeng si karaga. Sida su koi can all oire electrically adjust we are have that. Adu sina all power window oire ni. And this is softest material di oidre go. Plastic hard plastic na dum oire duga. Bottle holder sa yaure. Adu sida yam na fazaba moigi design koi speaker gize. Design the same the Ampazar avatar. I see the Twitter Yaurego. Aduga Somna and the Yamuganda Kiagi, upper variant, quite top model of the Sizo electrically sit key as a stable and Yauranigo. They say that the fabric telani sit key can osimoco. I see a height is a sound of Oiranico and the Taugi Akonava at the headlight leveler Yaura at the season of traction mode. Traction gi si yaure start stop button gi si ausare go aduga ai mata kakal age kakala ga kai no kai yauge hab zoi thang yang answer age go sitting gi comfort lom da habet har ko kan da sitting comfort che adum magi sit ki keno sima di dum nungai re pham ba kan da khoi gi magi sigi side holder je yam phajana thabuk taw isi de ko haidi haksang ge moment akhoi gi turning leiba kan haksang chen ba do sida di khitang adugi di khitang pha do male ada magi steering je smile legani ada cruise control lolo ya yauzare aduga media control yauzare aduga sida ai hapetang on tawzar ki ko smile legani magi eno se akhoi speedometer je akhoi mayai da akhoi sida akhoi digital meter da khrai akhoi mayai da da sida digital oina khrai yaarni aduga sina speedometer som leni adu sina akhoi rpm gi meter som da lei ko an information myam si akhoi sida gi dum control je sida gi loimak chanarni ko steering dige sigi keno myam je aduga sida dana akhoi gi keno lere wiper gi control si lejare aduga sida na akhoi headlight ki control si lejare ko aduga sigi magi keno se animak loi samna re habetare sigi keno siga ani je sigi mayai gi center console yauri magi infotainment tas ki keno se mesu koi apple carplay android auto support awre wireless ta ko aduga som sigi control sidale le event silere aduga magi dashboard che softest steel oidredum hard plastic adum tore ko speaker ke gi yaure ko sime da adu steda koi gi piano black finish ki type the finish steda koi gi kitang glossy element khara yaure ko aduga koi gi steda phone thambagi yaurjare aduga steda grab handle put paiba ma su yauri ko adu si sudum phajai yeng bu ko silver finish ko masa masigi gear knob sigi ko bi yaure aduga si ju piano black finish na kitang premium ne sedum obi hele ko adu charging point steda USB gi ani pire ko adu steda 12 volt ki ama kano maga socket amaga silejare adu cup holder ani lejare steda adu handbrake adu armrest the space di marang kaina leire ko se armrest yam chaung leire
aduga sida mu auto dimming IRBM sida mu koi manually adjust tawni ko adu sida na sunglass holder si lere ada sina LED di oidre ko light cha mai lere aduga si mai lere mirror yaure ko vanity mirror aduga mamangi habet chorapa high graba matungda adagi seat ki sigi magi keno je thai support sa sima fazana leire ko sigi jima yodo decent oire sigi glove box su aduga seat chu headrest loi adjustable oire ni sida si variant ji ko aduga koigi steering je koigi sida silver finish na jodum finish tawre aduga 4 airbag la ni ko sigi ja ado yengche ai jik maningi maninga muk phama kanda magi maning seat ki comfort joi myam da hajar age ko aduga maningi joi muk hajar age maningi ju samanare loina mak keno oire ni simple keno da ani ko sima adu sina kogi style safety gi keno ni dil leise aduga sida bottle holder lere pairam lere sida power window gi lere adu kakala yeng minerji adu kakhalak pakanda sigi mayagi keno simadi pura koigi ham oibido yam amta laita wa samana rego adu mamangi aigi ham gra matungda si space adukimetik marang kaina leire go sigje ni room je marang kaina leire khong adum phadana sang tin do pham yare aduga sigi mayagi sitsimadi koigi sithai support se koi mamanga compare to kan mamangna dikitang hele go sidadi kitang wale go aduga mi hum adum phadana dum phamba yarani aduga maningi light chimney yausare gray fender yausare ade hook kumbadi yaudre aduga sede am phaba amna khoigi side curtain ko sigi keno sim yaure ko sigi am phaba amna ko simi yausare aduga maningi rear passenger gi damakta AC vent ju yaure adu seda charging point ju pire ko maninda smaina lay aduga maya gi armrest jadi yaudre aduga sida so khoi headrest se adjustable oidre sida na go mamangi ani oiraga sida oidre go aduga sigi mo maning de so khoi gi speakers di yaure go speaker ya yaujare adigi somda su yaure aduga khoi gi somda mu khoi gi headroom ha bitare headroom se dum phadana marang kai leire go 5.89 smile lei go adu headroom just mine lei phadana marang kai na adagi matik phare ha bitare adu habe kumda jarake aduga maning nom nom yengsi go aduga sisina khoigi maning side ki duni go maning side se habe hangtu yengsi maning gi khoigi back camera si leire go sije ubra hondi si leire to back camera si leire adu maning ji hangtorke biyeng minase maning gi si leire go maning gi se dum bu space dum marang kai dum leire ha bitare phadana dum sawre adu sina boot lamp jadi hook yana na ba smile gani aduga sida su koi gi stair gi size se sida su dum koi gi 16 inch da dum leire go ai di saw sa mana na pira sima dum yam pare ha bitare go sida sapo jaw le me asini koi gi maningi keno hargadi aduga simadi sida khut pairaga singdaraga sida thingelani go okay ado mayam haiba gari si kamai tauge mayam gi comment ju dum haibiro dum asina ba ya ba gari oibra oidabra leidna mayam gi su dum haibetang phongdo piro comment do aduga haibiro ko ngasi gi video se swai sum sum derage gari thong tam da helmet gari so thong tam da di seat belt so so da fabi do masa thorn helmet so so da opiu go